Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amali yuqarribu ila hubbika. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, guru madrasah, wa nakhussu bidzikri bihudurikum salar semulja Kiai Haji Musleh Adnan, sarjana agama. Ajunan semulja Bapak Prayetno minangka penungkul desa Kedora Timur sareng sedaja pagar sareepon. Ajunan semulja Ustadz Abdul Halik minangka ketua takmir Masjid Nurul Ikhlas sareng sedaja pengurus lain epon. Setak kenging abdina sebut setong persetong namung tak ngurangi rasa hormat rasa takdim abdina monggo ajunan sedaja. Ator kabidan sobung pamator seakor tor selangkong parjuga ke ator kajebena ngonjuk pamoji tor patot asokor monggu ajunan epon Allah zat semaha lohor. Sekak dima kantos ebeje malam semangken gak dinto abdina sarang ajunan sedaja bisa alongku bisa alengki tor bisa akipangki engkun gak dinto dalam kebadan sehat walafiat dalam tareka lampah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Nyereng arang sarang nembengaki tembeng sholawat tor salam paanteng tor berenteng mongku ajunan Kanjeng Nabi se alam pada ngalam. Karena Kanjeng Nabi kepanika salaki kaunang mancorong eman gak diman zaman penter soci poci aci larang kabingoncung rasa tak elop kibana zaman. Hadirin satu jawanjengan saya kauledan sami cuma berpenggelian abdina menangka parenteng tarik lampah ebaja malam semangkin gak dinto badi ngataragia pan saponapan tarik lampah seperti kaator tarik saya sapesan engki gak dinto tawassul bisuratul fatihah renteng lampas kaping 2 engki gak dinto pamausan ayat-ayat suci Al-Quran renteng lampas kaping 3 engki gak dinto pamausan sholawat Nabi. Terus sareng renteng lampas kaping 4 engki gak dinto sambutan renteng lampas kaping 5 engki gak dinto ceramah agama ben renteng lampas kaping 6 engki gak dinto doa penutup. Sekak dinto sateja tarik lampas seperti kalampan ebeje malam semangken gak dinto ngereng cucuk dak tarik lampas saya sepesan engki gak dinto tawassul bisuratul fatihah sedalam hal gak dinto abdi nengatore dak salar semulja Kiai Muhyi dak salar semulja Kiai Muhyi kaator.